Ang nindot karon dol kay nakapalitag sa ang dol. Barato ra po kay pagkapalita dol kay tag 50 ra ko ng silupin dol. Ang dili maayo ani dol kay wala tay kaldero. Sao na to ni pagluto dol. So mao nang wala tay lain choice dol. Kun dili maghaling taning kuan dol kay ato ning isugba. Mao ni among chip cook dol. Oh. Grabe dol. Mao ni tigluto na mo dol, expert kay ni siya ta sa sugba sa mga saang dol. Ang pagsugba ni dol kinahanglan imog yung dugayon dol kay kung imo deng dalion dol. Hilaw man gud siya, hilaw ang iyang sulod ba. Kinahanglan gud pataw-tawran total di bitaw mapago dol. Siyempre dol pagka human natog sugba dol ato din i-forward diri kay angkol dol kay kini siya expert man pud ni siya sa kanang tiltil dol. Maniltilay man pud ni siya sa una. So siya may kuan ron tiltil ani kay para makuha antong unod. Kay dili man nimo gimaw kunin sa anggot. Nang tiniltilay kita para magkakaon. So, salamat kay Dol. Diri ra kita taman Dol kay kung naapa ka diri, ngaon unta tani. Bitaw Dol, ampeng kanunay Dol. God bless Dol.